sexa moi bonito, non é difícil chegar a señorito. O primeiro hai que odiar o comunismo e pensar somente en un mismo, non facerlle moito caso aos pais e ter certo desprezo pros demais. Hai que ter en conta o que convén, ha de querer modales finos, rodearse só con xente ben, aproveitar os cucos e cretinos, ser socio de todos os casinos, mercar sempre autos deportivos e traxes e corbatas elegantes, coñecer toda clase de aperitivos. Tamén é conveniente ter querida, abusar o que se poida da bebida, xantar e cear sempre a deshoras e ser moi galante coas señoras, non falar galego onde xamais, que idioma do povo moi vulgar. Hai que ter en conta o que convén, ha de querer modales finos, codearse só con xente ben, saberse comportar nos restaurantes, distinguir os whiskies ou cheiralos, entender de brixa, de canasta, de golf, de tenis e cabalos, non alternar con xente de outra casta. Ainda que un non sexa moi bonito, non é difícil chegar a señorito. O primeiro hai que odiar o comunismo e pensar somente en un mismo, non facerlle moito caso aos pais e ter certo desprezo pros demais, vivir do que suan os demais e de antes morrer que traballar. Moi vulgar.